Pozdrav i dobrodošli u Komparativ, mesto gde se priče mešaju kao kafa ujutru. Razgovarat ćemo o stvarima koje nas svakodnevno iznenade. Nešto ste propustili? Ne brinite, gotovi ste, jer mi jesmo 1, 2, 3, krećemo sa emisijom. Opštinski sportski savez grada Kumanova je na svečanom događaju proglasio najbolje sportiste, sportske radnike, škole i klubove za 2025. godinu. Nagradu za najboljeg sportistu primio je Ivan Krstevski iz futsal kluba Forca. Najbolji klub za 2025. godinu bio je fudbalski klub Baškimi za njihov plasman u makedonsku prvu ligu. Najbolji treneri za 2025. godinu su Jovan Krstevski iz kickboks kluba Predator u omladinskoj kategoriji, dok je za seniorsku kategoriju nagrada pripala Gazmendu Hisiniju iz futsal kluba Forca. Fudbaler Stole Dimitrijevski dobio je nagradu Međunarodni uspešan sportista. Nagrada za životno delo u oblasti boksa dodeljena je Erginu Salijevskom. Nadovezujemo se na sport i još sportskih aktivnosti i uspeha. Aleksej Stojanovski, član teniskog kluba Tumba iz Kumanova, još jednom je pokazao svoje kvalitete nakon trijumfa na otvorenom teniskom prvenstvu za juniore i juniore do 16 godina, koje je održano u Skoplju. Organizator je bio Teniski savez Makedonije, a domaćin je teniski klub Monako iz Skoplja. Mladi igrač Kumanova u finalu je bio bolji od Stefana Debrašljeskog iz Skoplja. Kao tim upućujemo iskrene čestitke Alekseju i želimo mu da zabeleži još veće rezultate u narednom periodu, navodi se u saopštenju sportskog kluba Tumba. Kickboks klub Predator uspešno je predstavio Makedoniju na međunarodnom turniru Athens Open 2026. održano u Grčkoj. Posebnu pažnju privukao je najmlađi član kluba, petogodišnji Jordan Krstevski, koji je imao svoj prvi takmičarski nastup. Jordan je nastupio u revijalnoj, nezvaničnoj kategoriji za decu uzrasta od 5 do 8 godina, gde se borbe održavaju u jednoj rundi od 90 sekundi, bez proglašenja pobednika. Cilj ovih mečeva je da se najmlađi kroz igru i kontrolisanu borbu upoznaju sa sportskim duhom i fair playom. I pored mladosti, Jordan je pokazao izuzetnu hrabrost i borbeni duh, ostavivši veoma pozitivan utisak i nagovestivavši svetlu budućnost kickboks kluba Predator. Na nekoliko kilometara od Kumanova, u selu Novo Selo, postoji mesto gde se zemlja ne obrađuje samo rukama, već i srcem. Fabrika Super Kiss nije samo proizvodni pogon. Ona je priča o porodici, tradiciji i ljubavi prema zemlji. Sve počinje od male semčice. Iz nje, uz strpljenje i brigu, nastaje paprika za ajvar i turšiju, ali i kupus, krastavac i mnoge druge kulture. Na širokim njivama, pod suncem i kišom rađaju se plodovi koji nose ukus detinjstva i miris doma. Oranje, priprema zemlje, navodnjavanje, sazrevanje i branje. Svaki korak je deo života, a ne samo posla. Kompanija Super Kiss iz Novog Sela kod Kumanova svoje poslovanje započela je upravo u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, koja i danas predstavlja jednu od njenih osnovnih delatnosti.
Na tržištu je prepoznatljiva po proizvodnji pšenice, ječmena, kukuruza i tritikala, pre svega zahvaljujući visokom kvalitetu koji se iz godine u godinu unapređuje primjenom najsavremenije mehanizacije i modernih tehnologija u poljoprivredi. Kada jesen stigne u super kizu, počinje najtopliji deo godine, priprema za zimu. Tada počinje prerada sopstvenih poljoprivrednih proizvoda i nastaju ukusi koji se pamte. Posebno se izdvajaju kiseli kupus i mešana domaća turšija, pripremani po starim porodničnim receptima, onako kako se nekada radilo u dvorištama i podrumima naših baka i deka. Kiseli kupus se plasira kao cele glavice, listovi za sarmu i rezani kupus, dok je mešana domaća turšija dostupna u teglama i džambo pakovanjima. Svaki proizvod nosi pečat domaćeg kvaliteta, pažnje i iskustva. Fabriku je osnovala porodica Arsić, vođena verom da se pošten rad i ljubav prema zemlji uvek prepoznaju u končanom proizvodu. I danas su oni tu, kao oslonac, savet i podrška. Svoje znanje i vrednosti preneli su na sina i unuke koji sa istim žarom nastavljaju porodični put, trudeći se da svaki proizvod bude još bolji i kvalitetniji. Superkis je više od fabrike. To je porodica, tradicija i dokaz da se pravi ukusi rađaju tamo gde postoji srce. Crkva Svetog Đorđa u Starom Nagoričanu jedan je od bisera srednjovekovne vizantijske umetnosti u Makedoniji, podignuta 1313. godine na temeljima starijeg hrama kao zadužbina srpskog kralja Milutina. Ova petokupolna crkva svedoči o snazi vere i umetnosti svog vremena. Nekoliko godina kasnije zografi Mihailo i Eftihije oslikali su unutrašnjost freskama izuzetne lepote i život kolorita, koji je do danas sačuvao svežinu. Među njima se izdvajaju pričešće apostola Uspenje Bogorodice, kao i likovi pustinjaka Prohora Činskog i Joakima Osogovskog. Posebnu simboliku nosi titorska kompozicija kralja Milutina i mlade kraljice Simonide, u Svetog Đorđa, nebeskog zaštitnika hrama, čiji mač postaje znak božanske zaštite i vlasti. U Zanatskom domu je održana svečana Svetosavska akademija, posvećena nacionalnom prazniku srpske zajednice u Republici Makedoniji i obeležavanju lika i dela Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa, duhovnog vođe i prosvetitelja. Manifestaciju je organizovao Srpski kulturni centar pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije i Ministarstva za odnose među zajednicama Republike Makedonije. U okviru bogatog kulturno-umetničkog programa nastupili su istaknuti muzički i dramski umetnici, kao i kulturno-umetnička društva. Svetosavska akademija protekla je u duhu sabornosti, kulture i duhovnog nasleđa srpskog naroda. Čast nam je bila da ugostimo ministra bez portfelja zaduženog za odnose sa dijasporom, gospodina Đorđa Miličevića, čije prisustvo predstavlja jasan znak brige i povezanosti Matice sa Srbima u Makedoniji. Da čujemo šta je to gospodin Miličević rekao. Vi najbolje znate da su moje posete iskrene, bratske i prijateljske. I o tome svedoče brojni razgovori koji smo imali od prvog dana, od prvog trenutka kada sam
preuzeo odgovornost unutar vlade Republike Srbije i nemojte da imate dilemu da ćemo na takav način nastaviti da funkcionišemo i da radimo zajedno i u narednom vremenskom periodu. Ovo je samo početak za nas, za sve nas, zajednički početak. Poštovani domaćini, uvaženi potpredsjedniče Vlade Republike Severne Makedonije i ministre zadužen za odnose između zajednica, gospodine Stojiljkoviću, poštovani predstavnici opštine Kumanovo, poštovani predstavnici ambasade Republike Srbije u Severnoj Makedoniji, poštovani počasni konzule Republike Srbije, uvaženi predstavnici srpske zajednice i organizacija, poštovani predstavnici i nosioci javnih funkcija ovde u Kumanovu, poštovani poslanici u Republičkom parlamentu Severne Makedonije, dragi sunarodnici, pre svega dame i gospodo. Velika je čast i iskreno zadovoljstvo što i večeras mogu da budem sa vama povodom Svetosavske akademije u čast Svetog Save, prosvetitelja koji već 8 vekova stoji u samom temelju našeg duhovnog, kulturnog i prosvetnog identiteta. Sveti Sava nas nije učio samo veri, učio nas je znanju, razumu, sabornosti i odgovornosti. Učio nas je da se narod ne gradi bukom i podelama, već zajedništvom, strpljenjem, obrazovanjem i međusobnim poštovanjem. U tom smislu njegova poruka je danas jednako snažna i jednako potrebna kao i u vremenima kada je prvi put izgovorena. Važno mi je što sam večeras među vama, Srbima koji žive i stvaraju van matice. Srbi koji žive van matice nisu periferija i nikada neće biti periferija. Vi ste sastavni deo našeg naroda, deo istog kulturnog, duhovnog i vrednosnog prostora koji nas povezuje bez obzira na granice. Ta veza nije jednosmerna, ona je živa, ona je uzajamna, gde god da živi naš narod čuva svoj identitet, ali ga i obogaćuje iskustvom, zajedničkim životom, suživotom, razumevanjem, odgovornošću i prema drugima, naravno, i prema sebi. Upravo u tome leži snaga zajedništva koja traje. Godinama unazad trudimo se da važne datume za naš narod obeležavamo zajedno u Srbiji, ali i sa našim sunarodnicima gde god da žive. Jer praznici i vrednosti imaju puni smisao samo kada se dele. Svetosavlje, onako kako ga mi razumemo, nije zatvaranje u sebe. Naprotiv, ono podrazumeva otvorenost, dijalog, spremnost na miran zajednički život. Podrazumeva mir, stabilnost i poštovanje. Zato su ovakvi susreti važni. Oni nas podsjećaju da se identitet ne čuva sukobima, već kulturom, obrazovanjem i duhovnošću. U vremenu u kojem živimo, kada se i država i regioni suočavaju sa brojnim izazovima i neizvesnostima, odgovornost svih nas je da čuvamo mir, da čuvamo stabilnost. To je zajednički zadatak i države i regiona i svakog pojedinca. Stabilnost se ne podrazumeva. Ona se gradi strpljivo, kroz poverenje i odgovorno ponašanje. Sveti Sava nas uči i jednoj važnoj lekciji, da snaga jednog naroda ne leži u buci, već u mudrosti, ne u podelama, već u sabornosti, ne u trenutnim pobedama, već u miru i stabilnosti koji traju. Želim da izrazim zahvalnost organizatorima i svima koji godinama ulažu trud da se ovakve manifestacije održavaju. Time ne čuvate samo tradiciju, već gradite mostove između ljudi, između generacija i između zajednica. Neka nam Sveti Sava i dalje bude podsjetnik da se narod vodi sabornošću, razumom i odgovornošću. Da mir i stabilnost nisu apstraktne reči, već način na koji se odnosimo jedni prema drugima, prema zakonima, prema državi i prema ljudima koji u njoj žive. To su vrednosti koje nas povezuju i koje treba da nosimo sa sobom tiho, postojano i zajedno. Hvala vam od srca i živeli. Svetosavsku besedu održao je istoričar i publicista Aleksandar Saša Adamović, ističući značaj dela Svetog Save kao trajnog temelja srpske duhovnosti, kulture i identiteta. Uživajmo u njegovom izlaganju. Braćo i sestre u Hristu, čeda Svetosavska,
narode Božji koji hodaš stazama kojima je hodao Rastko Nemanjić. Danas se opet okupljamo ne samo da obeležimo sećanje, nego da obnovimo zavet. Jer Sveti Sava nije samo istorijska ličnost. On nije samo prvi srpski arhijepiskop, ni samo sin velikog župana, ni samo monah na Svetoj gori, ni samo diplomata, ni samo prosvetitelj, ni samo zakonodavac. Sveti Sava je živi obrazac onoga što znači biti Srbin hrišćanin u ovom svetu. Kada danas govorimo o njemu, lako padamo u zamku da ga svedemo na nekoliko fraza koje se prečesto ponavljaju. Prosvetitelj, rodonačelnik duhovnosti, tvorac autokefalnosti, organizator crkve. Sve je to istina, ali sve to još uvek nije srce stvari. Srce Svetosavlja je jedno jedino pitanje koje je Rastko postavio sebi sa 17 godina i na koje je odgovarao celog života. Da li je moguće živeti u ovom svetu, a ipak pripadati drugom carstvu? I on nije odgovorio samo rečima, on je odgovorio celim životom. A taj odgovor glasi: da, moguće je. I ne samo moguće, to je jedini put kojim vredi hodati. Zato Sveti Sava nije utočište tražio u bekstvu od sveta. Nije se sakrio u pećinu i tamo čekao smrt. Nije prezreo državu, vlast, narod, zakon, knjigu, školu, bolnicu, sirotinju, bolesne, putnike. Naprotiv, sve to je uzeo u svoje ruke i rekao: sve to treba preobraziti Hristom. Ništa od toga ne treba odbaciti. Sve treba krstiti, osvetiti, uzdići ka nebu. Zato je njegovo delo toliko obimno i toliko raznovrsno da nas i danas zbunjuje. Osnovao je prvu srpsku bolnicu na Hilandaru, nekoliko godina kasnije i bolnicu u Studenici. Napisao je tipik studenički i hilandarski, pravila duhovnog života. Napisao je zakonopravilo Nomokanon, prvi veliki srpski zakonik. Izborio se za autokefalnost Srpske pravoslavne crkve 1219. godine u Nikeji. Osnovao je 7 episkopija, i to novih 7 episkopija, uz one prethodne 3 episkopije, tako da je zapravo tvorac crkve sa 10 episkopija. Hirotonisao je episkope, igumane, sveštenike. Prevodio, prepisivao, poučavao. Mirio braću, kraljeve, velikaše. Umirao je u bugarskom Trnovu kao stranac, a opet kao otac celog naroda. I sve to nije radio iz neke apstraktne ljubavi prema kulturi ili nacionalnom identitetu. Radio je to jer je verovao da nema ničega što je izvan domašaja Hristove blagodati. Ako je neko pomislio, pa dobro, to je bilo u 13. veku, tada je bilo lakše, svet je bio prostiji, onda neka čuje i ovo. U vreme kada je Sava živeo, Balkan je bio poprište stalnih ratova, seoba, promena vlasti, krstaških pohoda, raskola između istoka i zapada, mongolskih najezdi na horizontu, unutrašnjih dinastičkih borbi. Ako ikada postojao komplikovan i nesiguran trenutak u istoriji Srba, to je bilo baš tada. I upravo u tom haosu Sava pokazuje neverovatnu stvar. Što je vreme teže, to je vera potrebnija. I to vera koja stvara red, a ne beži od reda. Zato Svetosavlje nije romantika. Nije duhovnost kao estetski ukras života. Nije ni beg u privatnu pobožnost. Svetosavlje je verovanje da hrišćanstvo mora da ima oblik u istoriji, da mora da stvori institucije, zakone, škole, bolnice, književnost, umetnost, porodični život, državni poredak. A najvažnije od svega, mora da stvori narod koji zna zašto postoji. Jer narod koji ne zna zašto postoji, brzo postaje masa. A masa se lako kupuje, plaši, zavodi, rasparčava, prekrštava, preimenuje. Sveti Sava je hteo narod koji zna svoje ime pred Bogom.
Zato je insistirao na jeziku. Služenje na srpskom, propovedanje na srpskom, molitva na jeziku koju razume seljak u Moravici i ribar na Skadru. Zato je gradio škole, zato je pisao žitija svetih, zato je ostavio Hilandar kao večni zadužbinar srpskog naroda. A mi danas, posle 8 vekova, šta radimo sa tim zavetom? Često se ponašamo kao da je Sveti Sava sav posao završio umesto nas. Kao da je on obezbedio večnu srpsku dušu, pa mi sad možemo da živimo kako hoćemo. Da se svađamo, da mrzimo, da se prodajemo, da se stidimo svog imena, da se pravimo da nas se ne tiče ništa izvan našeg dvorišta i one plate koju zarađujemo. To nije svetosavlje, to je karikatura. Pravo svetosavlje danas bi izgledalo ovako. Da roditelj detetu ne kupuje još jedan telefon, nego da mu pročita bar jednu stranicu žitija Svetog Save ili slova Ljube. Da nastavnik u školi ne preskača časove posvećene srednjem veku, jer to je dosadno, već pokaže deci sliku Studenice ili Žiče i kaže ovo su gradili vaši preci. Da političari ne govore o evropskim vrednostima kao nečemu što nam se nameće s polja, nego da govore mi smo već imali evropske vrednosti, samo smo ih zaboravili kada smo prestali da verujemo u njih. Mi smo bili svetlost Evrope, evropski istok na kome izlazi sunce. Da devojke i mladići ne misle da je vera samo za njihove bake i deke, nego da shvate da jedino vera može da ih učini slobodnim od lajka, od trendova i straha od mišljenja drugih. Sveti Sava nije tražio da budemo savršeni, tražio je da budemo ozbiljni. Ozbiljan čovjek nije onaj koji nikada ne greši. Ozbiljan čovjek je onaj koji zna da je odgovoran pred Bogom, pred precima, pred decom koja će doći. Zato na današnji dan ne treba da samo palimo sveće i pevamo uskliknimo s ljubavlju svetitelju Save. Treba da se zapitamo, da li sam ja danas makar jedan mali deo onoga što je Sveti Sava želeo da budem. Pa čak i ako odgovor nije da, ipak još nije sve izgubljeno. Jer Sveti Sava nije mrtav, on je živ i čeka da mu se obratimo. Ne kao mitskom junaku, ne kao muzejskom eksponatu, nego kao živom ocu koji stoji pred prestolom Božijim i moli se za nas, ali očekuje da i mi počnemo da hodamo. Neka bi Gospod naš Isus Hristos molitvama Svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskog, dao nama snage da ne budemo samo potomci njegovog naroda, nego i naslednici njegovog duha. Amin. Bože daj. Umetnički program upotpunio je i dramski umetnik Marko Trajković iz Kumanova, kazivanjem duhovne pouke. Poslušajmo. Oci i učitelji, razmišljam šta je pakao. I sudim ovako. Patnja. Patnja zbog onoga što se više ne može voleti. Jednom u beskrajnom postojanju koje se ne može izmeriti ni vremenom ni prostorom, data je bila nekom duhovnom biću sa svojom pojavom na zemlji sposobnost da kaže sebi ja postojim i ja volim. Jednom. Samo jednom mu je bio dat trenutak aktivne ljubavi, žive, a radi toga i zemaljski život i sa njim svi vremena i rokovi. I šta je bilo? Ovo srećno biće je odbacilo taj neocenjivi dar. Nije ga ocenilo, nije zavolelo, pogledalo ga podsmehom i ostalo hladno. Takav, kad je otišao sa zemlje, video je krilo Avramovo i razgovarao sa Avramom, kako što nam je kazano u priči o Lazaru i bogatašu. I raj je gledao i Gospodu mogao prići, ali se upravo zbog toga i mučio. Što će prići Gospodu bez ljubavi i doći u dodir sa onima koji su voljeli snagom ljubavi koju on prezreo. Tada vidi jasno i govori sebi, sad već imam saznanje i mada sam poželeo da volim, neće biti podviga u mojoj ljubavi, ni žrtve neće biti.
jer završen je zemaljski život. I neće doći Avram da makar kapljom žive vode ugasi plamen žeći ljubavlji duhovnom kojom sadam gorim, a na zemlji sam je prezreo. Nema više života. Ni vremena više neće biti. Prošao je onaj život koji se mogao dati na žrtvu ljubavi. I sad bezdan deli onaj život i ovo postojanje. Govori se o materijalnom paklenom plamenu. I sad ja ne ispitujem tajnu ovu, bojim se. Ali kad bi postojao plamen materijalni, mislim da bi se njemu zbilja mogli obradovati, jer u mučenju materijalnom bi makar na trenutak mogli zaboraviti onu strašniju muku, duhovnu. A oduzeti muku duhovnu, nemoguće. Jer mučenje to nije spoljašnje, nego je unutrašnje. A evo, i kad bi je mogli oduzeti, ja mislim da bi tad bili još nesrećniji. Jer ako bi ih pravednika iz raja, gledajući muke njihove, oprostili i pozvali ih sebi u bezgraničnoj ljubavi svojoj, time bi im samo povećali muke. Sažaljavam, braćo i prijatelji moji, što ovo ne umem da kažem jasno. Ali teško onima koji sami sebe uništiše na zemlji, teško samoubicama. Mislim da od tih niko ne može biti nesrećniji. Greh je, reći će nam se, moliti se Bogu o takvi. I crkva njih na izgled odbacuje. Ali ja ipak mislim u tajnosti duše svoje da bi se mogli pomoliti Bogu za njih. Da neće se Hristos na ljubav razljutiti. Ja sam se za takve ceo svoj život molio. To vam ispovedam oci i učitelji, a i sad se svakog dana molim. A ima i takve koji u paklu ostaju gordi i svirepi. Ima strašnih koji su se sasvim predali Sotonu i gordom duhu njegovom. Za njih je pakao nešto dobrovoljno i nezasitno. To su dobrovoljni mučenici. Oni su prokleli sebi, proklevši Boga i život. Zlobnom se gordošću svoju hrane, kako kad bi gladan čovjek u pustinji sopstvenu krv iz tela sisati počeo. Oni proklevšu Boga života. Boga života proklevšu i oni bi da Bog ne postoji i da Bog uništi sebe i sve što je svoje. A oni će goreti u ognju greva svog večno. Žudeći za smrću i nebićem. Ali neće dobiti smrti. Hvala vam. Branislav Lečić, prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta, publici je predstavio besedu Bratoljublje niz vekove. Da čujemo. Ovo nije dan kada mi samo slavimo Svetog Savu ili sećamo se njega. I kad se međusobno pogledamo i vidimo i sretnemo. Sveti Sava je takav duhovnik i tako značajan čovek za našu duhovnu, kulturnu istoriju i uopšte za istoriju srpskog naroda, ali ne samo srpskog naroda i pravoslavnog naroda. Uopšte da uvek me prizove na to da se od duhovnika i drugih ljudi, talentovanih intelektualaca, setim i prizovem šta bi on nama mogao da kaže danas. Ne mora Sveti Sava sam da otvori svojim porukama prostor našeg duha, nego to mogu i neki drugi ljudi koji su inspirisani njime. Jedan od tih je svakako Ivo Andrić i zato ću pročitati deo koji itekako pogađa ovo vreme. Iz Eksponta. Tako se teško živi, tako se kratko živi, pa još dobra polovica tog teškog i kratkog života nam prođe u mržnji
i nesporazumima. Ugasite mržnju. Ljudi su nam potrebni i nikako se ne može živjeti bez opraštanja. Svi su mi ljudi i tekako potrebni. Svi, od one starice koja me primila na ruke kada sam došao na svijet, pa do onog nepoznatog prolaznika koji će kad mene budu nosile na neko groblje, neki ljudi, skinuti kapu i prekrstiti se i zaželjeti mi vječni mir, a laku zemlju. Vječni mir. Kako je dobra i velika i lijepa ta želja. O nepoznati dobri čovječe, blagodarim ti za tu želju tvoju. Živite i borite se kako najbolje umijete. Molite se Bogu i volite svu prirodu, ali najviše ljubavi i pažnje i saučešća ostavite za ljude, ubogu braću svoju, čiji je život nestalni pramen svjetla između dviju beskonačnosti. Volite ljude, često im pomozite, uvijek ih požalite, jer su nam svi ljudi potrebni. Ivo Andrić. A onda sam se sjetio i vladike Nikolaja Velimirovića, pa ga ozbiljno počeo da čitam. Izdvojio neke stvari koje su također snažna poruka za ovo vrijeme. Jer duh i nema tu privilegiju da ga samo slavimo i da ga se sećamo u ime nečega što je prošlo, nego zato što je živ danas. Evo njegovih reči. Kako je sa Hristovim Balkanom? Kad ognjilo udari o kremen, onda se javlja varnica. Plamen se uzdiže u vis iznad ognjila i kremena. Istok se sudario sa zapadom na Balkanu. Ako bi se Balkan istovetao sa ognjilom ili sa kremenom, ne bi bio Balkan, nego bi bio istok ili zapad. Ako bi poželio da bude plamen iznad čelika i kamena, ostao bi Hristov Balkan iznad istoka i iznad zapada i kao takav koristan istoku i zapadu. Najgore je biti između. Slava je biti iznad tuge istoka i truda zapada treba da se uzdiže pravoslavni Balkan. Tuga istoka, to je filozofija istoka. Trud zapada, to je nauka zapada, laž zapada. Može li ptica letiti na jednom krilu i još bolesnom? Sudbodavac Bog odredio je Balkan kao mesto iznad istoka i zapada. Da li će Balkan razumeti i prihvatiti tu promisao o svojoj sudbi ili će biti smrskan kao orah između čekića i nakovnja? To pitanje ne treba da snu ni jednom Srbinu, ni jednom pravoslavcu, dokle god Srbin ne bude našao pravilan odgovor. A samo je jedan pravilan odgovor. Da, Gospode, primam ono što mi ti nudiš, a odbacujem ono što mi tvoji protivnici i sa istoka i sa zapada nude. Na zapadu vlada nemir, kao grudva snega. Kad se kotrlja pa raste, tako je nemir na zapadu naglo rastao. Rastao je naglo i narastao je toliko u našem stoljeću da je zapadno čovečanstvo dovedeno do nepostojećeg strahizma od onoga što će doći i do rastrojstva živaca i često, nikad češće u istoriji sveta, do ludila. Uvek isti uzrok, a to je otpad od Boga i kaskanje za Satanom. Bog opominje roditeljski i ozbiljno, a Satana pokazuje lažne vašarske slike i privlači k sebi lakome i lakoverne. Na svoje otrovne slatkiše on vabi i privlači sladokusce i kratkovide. Na zapadu je nemir, taj nemir stvorila je mašta učenih zapadnjaka koja ih je ljuto zavarala. Mašta im je poništila sva rešenja
kojima su živjeli u miru i preci njihovi i sva preiskonska pitanja otvorila ponovo kao raščešane rane. Zbog toga je na zapadu sve postalo pitanje. I sve stavljeno pod pitanje, i Bog, i duša, i moral, i brak, i porodica, i društvo, i država, i svet, i onaj svet. Sve je samo pitanje i pitanje i pitanje. Pitanje lično, pitanje socijalno, pitanje državno, pitanje moralno, pitanje ekonomije, pitanje pitanja i pitanje pitanja. Nijedno pitanje zapada nauka nije rešila. Jer je zapadna nauka čelična četka u rukama Antihrista. Četka što razdire stare rane i otvara nove. A Balkan, pravoslavni narod, uopšte oni koji su između istoka i zapada, a Balkan naročito, mora se uzdići iznad lažnog mira istoka i jezivog nemira zapada. Iznad zapadne nauke koja sama priznaje da je sve stavila pod pitanje i da nije rešila ništa. Balkan mora biti prepunjen mirom koji prevazilazi razum ljudski. Mirom koji je od Hrista i od apostola njegovih, a rekao im je govoreći: mir moj dajem vama, mirom koji znači radost, ljubav i život. Rečju mirom koji je u Boga i od Boga. 500 godina grcao je pravoslavni Balkan u ropstvu i nije očajavao. Kad je u slobodi obrisao zamagljene oči od suza i pogledao po istoku i po zapadu, video je očajanje na obe strane. I na istoku očajan mir i na zapadu očajan nemir. Zdrav čovek našao se između dva bolesnika. Da li će se Balkan zaraziti od jednog ili od drugog očajnika? Ili će ustati da doda lekove i posluži obojici na njihovom bolesničkoj postelji? To je zagonetka pred njima i to je zagonetka pred svima nama i danas koji živimo. A mi se molimo Hristu Bogu za Balkan, da se uzdigne iznad očajnog mira istoka i očajnog nemira zapada, iznad demonijačne filozofije istoka i demonijačne pouke zapada, sada i od sada i na vek vekova da bude Balkan iznad istoka i zapada. Amin. Posebno mesto u programu pripalo je najmlađima, recitatorskoj grupi Kulturnog umetničkog društva Srpski ves, koji su svojom iskrenošću i radošću pokazali da svetosavska misao ima svoje trajno uporište u novim generacijama. Uživajmo u recitacijama. Na Svetoga Savu, maleno sam đače, maleno mi znanje, tek sam upoznala bukvar i čitanje, ali već znam i ja za Svetoga Savu i razumem lepo današnju proslavu. Sveti Sava beše sin kraljevske krvi, veliki učitelj, prosvetitelj prvi. On je otvarao prve crkve, škole i učio Srbe da se Bogu mole. Zato cijelo srpstvo danas slavu slavi i s ljubavlju kliče svetitelju Savi. Pa mu i ja kličem, iako sam mala, svetitelju Savo, slava ti i hvala. Zavet. Na dan ovaj Svetog Save, kad ga Srbi svuda slave, da Gospodu zavet damo, da mu tvrdo obećamo. Ići ćemo putem slave, starim putem Svetog Save. Živećemo mi u slozi, o Gospode, ti pomozi. Na Svetog Savu, gde god ima srpsko dete, venac slave danas plete. Gde se srpski piše, zbori, tamo sveća danas gori. Gde su srpske crkve, škole, danas Srpčad Boga mole, da im pruži ruku svetu, da dostignu željnu metu. Slave deca svoju slavu, carskog sina, Svetog Savu, lica su im puna milja, jer ih svetac blagosilja. Pozdrav!
Srećna vam slava, Srbi čestiti, Svetoga Save koji vas štiti. Danas se slavi svetitelj Sava, crkve i škole, vrhovna glava. Slava je ovo značaja retka, veliki uskrs velikog petka. Srbin je tlačen, Srbin je gino, sveti mu Sava okove skino. Mnogo ti hvala, naš sveti Savo, ponosna slavo, vrhovna glavo, što je sad srpstvo sa sviju strana, jednoga krova, jednoga stana. I tebi hvala, o Bože pravde, što svetoga Savu Srbima dade. Podaj mu i sad čelične snage i mnogo tvoje pomoći blage. Srećan vam praznik, deco i ljudi, srećna vam slava, Srpčad i Srbi. Svečana Svetosavska akademija bila je na visini zadatka. Veličanstveno se obeležio Savin dan. Stihovi, beseda i muzika, divan orkestar Branislav Binički i izuzetne vokalne solistkinje Vera Stolić i Željka Zdjelar. Duh srpskog naroda, a na sam kraj i kulturno-umetničko društvo Srpski ves sa igrama iz Kosovskog Pomoravlja. U produžetku malo muzike. Da li čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ sa planina zove te moj glas? Zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, vraćam se, rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi ko joj dolazi. Vidimo đaci staru šljivu, rodnu njivu, vraćam se kući živ, a najboljih nema odneo ih Bog. Čuvala me slika tvoja, vraćam se, rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku
malo moda, scena i lepota. Pozorišta za decu i mladi, slučajnost ili sudbina. Ponekad se najvažnije priče ne planiraju. Oni se dogode. Uz dozu sreće, otvoreno srce i podršku Udruženja za decu sa Downovim sindromom započela je saradnja koja je promenila mnogo toga. Put nije bio lak, ali je imao jasan cilj da se uz veru, trud i ljubav na sceni pojavi jedna devojčica, posebna u svakom smislu te reči, a ipak prihvaćena kao i svi drugi, jer ona nije različita, svi smo isti. Sve je počelo neočekivano. Režisarka u potrazi za detetom koje bi moglo da ponese glavnu ulogu. Krenulo je u istraživanje identiteta i pripadnosti. Tako je nastala predstava Koja Eloret, priča koja otvara prostor za razumevanje različnosti i poziva publiku da prepozna i prihvati drugog. U fokusu je Loret, devojčica sa Downovim sindromom, ali ona nije definisana jednom osobinom. Ona je ćerka i sestra, učenica i prijateljica. Ona je glumica, rediteljka, slikarka, dete sa snovima, talentima i emocijama. Dete koje želi isto što i svako drugo dete, da bude viđeno, prihvaćeno i voljeno. Pripreme počinju u maju. Probe, učenje teksta, putovanja između kumanovskog sela Rečica i Skoplja. Vanja Stojanović je aktivna, uporna, okružena podrškom porodicom. Put je dug i težak, ali mama i Vanja veruju u proces. Ovo postaje novi izazov za celu porodicu. Vera u sebe, vera u dete. I ta vera pobeđuje. Vanja iznosi glavnu ulogu. Ona je jezgro predstave. Svoju priču prenosi lutki koja vodi epilog, ostavljajući publiku sa pitanjem ko smo mi zaista i da li nas druge vide onakvim kakvim jesmo. Predstava poziva decu da razmišljaju o tome da identitet nije jedna jedina karakteristika, već mozaik od svega onoga što jesmo i što možemo da budemo. Prihvatanje se uči, različitost se živi i svako dete ima pravo na svoje mesto u svetu. Ali Vanjina priča se ne završava na sceni. Sa samo 14 godina ulazi i u svetu mode. Nosi kreaciju Elene Luke, haljinu koja postaje njena omiljena. Ide u školu sa nadom u bolji obrazovni sistem, jednak i funkcionalan za sve. Iako postoji besplatan prevoz, sistem još uvek ne funkcioniše onako kako bi trebalo. Potrebna je podrška, potrebne su ideje, prostor za socijalizaciju, sport, igru, kulturu. Da deca budu viđena, prihvaćena, da ne budu nevidljiva. Vanja je aktivna i uspešna. Možda ne uvek u svom gradu, ali Skoplje joj je otvorilo vrata i pokazalo put. Uskoro završava osnovnu školu, zatim sledi srednja, a onda veliko pitanje, gde su ta deca? Vanja očekuje promene jer zna da zaslužuje svoje mesto pod zvezdama. Ovo je tek početak, početak svega što sledi. Očekujemo je ponovo na našoj kumanovskoj sceni, duž modnih pista. Srećno mala, posebna devojčice.
Vineta i Meri proglašena je za najlepšom Romkinjom iz Kumanova za 2026. godinu na tradicionalnom romskom balu koji se održava povodom praznika Vasilica. Događaj je organizovao ansambl Ruši Čakir uz podršku gradonačelnika i saveta opštine Kumanovo, a održan je u restoranu Gracija. Ljiljana Tričković, književnica iz Kumanova, živi dokaz je da za stvaralaštvo nikad nije kasno. Njen raskaz Ljubav, napisan na kumanovskom govoru, čita se širom regiona i svuda dočekuje snažnim aplauzima. Ljubav prema knjizi rodila se još u detinjstvu, u kući njenog dede, među policama punim knjiga. Ipak, život je dugo imao druge planove. Rana udaja, majčinstvo, posao, privatni biznis i brojne obaveze ostavile su malo prostora za umetnost. Te nakon penzionisanja i teških životnih gubitka, Ljiljana se vraća sebi i onome što je oduvek nosila u srcu, pisanju. Od pesama i konkursa stiže do prve zbirke poezije, Sekogaš svoja. Nagrađena na književnim manifestacijama slede romani Nemija dopiraj verata i Prva zamoliv za ljubav, u kojima otvoreno piše o ljubavi, veri, strasti i životu u mešovitoj sredini. Tokom pandemije upravo pisanje postaje njen spas i novi početak. U knjizi Tanc na dotrajeniot most spaja poeziju i prozu, dok njeni tekstovi nalaze put i do pozorišne scene, gde publici donose i smeh i poruku. Danas Ljiljana Tričković je aktivna autorka, osnivač udruženja pisaca i inspiracija mnogima. Združenje Napisatelji i slobodni umetnici Ljiljana. Njena priča poručuje jedno: snove ne stare. One samo čekaju da im damo priliku. Ljiljana nije samo pisateljica. Scena je njeno prirodno mesto. Publiku osvaja glasom, recitovanjem, pevanjem i glumom. Njeni nastupi su živi, duhoviti i emotivni, a kontakt sa publikom neposredan i snažan. Ima autorske skečeve koji su prepoznatljivi i rado gledani. Gradsko-seoska parodija gde je naišla na oduševljenje publike, a potom je usledio i skeč Dedo će se ženi, koji je izazvao smeh i duge aplauze. Pored poezije i romana, njeni tekstovi oživljavaju na sceni, prelazeći iz knjige u živu reč. Snovi ne nestaju, oni samo čekaju svoj aplauz. Postoje autori koji ne pišu da bi objasnili svet, već da bi ga oslušnuli. U njihovim rečenicama tišina ima svoje mesto, a bol i nada stoje jedno pored drugog, bez potrebe da se pravdaju. Reč postaje prostor susreta sa sobom, sa drugim, sa onim što ostaje neizrečeno. Takvo pisanje ne traži pažnju, ali je zadržava. Ne nameće odgovore, već otvara vrata. U njemu pad nije kraj, već pokret, a krhkost postaje način postojanja. Ana Ljubić je medicinska sestra i u njenom poslu, kao i stvaralaštvu, postoji jedna jedina istina. Ponekad i jedna reč je lek. Ona piše i leči rečima. I upravo to je čini posebnom.
Prva knjiga koju je zamislila bila je u svesci, Detski son, kao tiha želja da se svet vidi očima deteta. Potom je 2018. godine objavila Lovec na soništa, 2023. Što mi ostana od tebe, a 2025. i zbirku poeziju I pad je let. Za svoj rad dobila je više nagrada i imala brojne nastupe, a iza nje stoje i dramski tekstovi, među kojima je i komedija Što je kratko, ama slatko, kao i priča za decu Novogodišnja čarolija, Mali svetovi koji nose velike osmehe. Ovu sezonu sam bila vaš vodič kroz magazin Komparativ. Nadam se da ste uživali, barem 30 minuta svakog četvrtka i nedelju. Pomislila sam da vam dugujem odgovor ko sam ja i uspela da vam odgovorim. Hvala. Završili ste gledanje serije? Evo šta da radite sljedeće. Svi smo bili tu. Završavamo omiljenu seriju i onda nam je dosadno. Prelistavamo reelsove koji nam ništa ne donose. Ali evo jednog boljeg predloga. Odlične knjige za čitanje. Ako volite poeziju, I pad je let je odličan izbor. Ali evo još nekih primjera koji će vam se svidjeti. Krojač, Buket žutih ruža, Sreća je piti čaj s tobom, Ovaj put biram sebe. Knjige nam donose više od zabave. One nas opuštaju i uče. Novim stvarima razvijaju maštu. Zato vratimo čitanje i pozajmljivanje knjiga u trendu. Knjige nisu staromodne, one su super moderne. U tu čast pri sam kraj emisije uživajte u stihove iz zbirke poezije I pad je let. Pustimo srcu da vodi, osjetite reči i ostanite bez reči. Otrovani smo s lažima, pa nas istina boli. Jer svima je lepša iluzija od stvarnosti koja nam pod nogama gori. Otrovani smo bajkama gdje su svi srećni, ali sreće među ljudima nema. Živi smo, ali se ne volimo. Kad neko umre, za njime kukamo kukavice. Ljuta nam je rakija, ali je volimo, jer budi svaki delić našeg tela. Vodu nećemo, a ono je naše telo. Sumiram da volimo ono što ljuti i boli. Zato rakiju voli. Dragi gledaoci, stigli smo do kraja 8. sezone Komparativa. Još jedna emisija je gotova, ali vi ne morate da budete. Ja ću sada da se pretvaram da znam šta radim. Svaki haos je bio sa osmehom. Još uvek ne znam da isključim kameru, ali znam da je ovo bilo uživanje. Hvala vam što ste bili uz nas, što ste slušali, smejali ste se, a ponekad i pitali šta li će sada da kaže. Ja sam Ana Ljubić. Iako sam vam danas ulepšala veče, onda je moja misija ispunjena. Vidimo se u novoj sezoni sa novim pričama. Budite radoznali, ljubazni, slušajte svoje srce, a ponekad i svoje mame. Hvala vam što ste nam posvetili pažnju ove sezone Komparativa. Često smo sebe nazivali hronikom nedeljnih dešavanja. Mnogo puta smo pričali o kulturno-umetničkom razvoju i uspesima naših sportista. Bili smo pomalo satirični,
ali uvek za promociju lepe reči, humanosti i pravde, do neke buduće prilike na srpskom ili čistom makedonskom jeziku. Živeli! Prošeta se joka Kumanovka, ajmo li gore dole, joka nistoj polje, ajmo li nistoj polje. Idrizovo zagubila Jovka Komangerda, ajmo li zagubila Jovka Komangerda, ajmo li po njom ide. Latif Aga. Ne šetaj se Joke Kumanovke, ajmo li nistoj polje, Joke Kumanovke, ajmo li nistoj polje. Kumanovsko ja za žena, ajmo li kete pravam, Joke bela bula, ajmo li bela bula. Latifova. Ne se turčam, Latif ne se grčam, ajmo li i jas imam, Latif merak podrug, ajmo li merak podrug. Kosavina. Hvala lepo.